Sinumiti ng Pampanga 3rd District Representative Micah Gonzalez ing House Resolution number 1145 akapag nasang pasik na nga ning seguridad karempang publikong eskwela katukida ring mita lang insidente ning violence o ing pamanyaksak at pamamaril nyening bulan. Lalam ning panukala, amuyutan niya ing Department of the Interior and Local Government o DILG na magtalagang barangay tanod kareng pampublikong elementarya at sekundarya bang makasaup king pamagpanatili king peace and order o seguridad kareng campus. Kaya mo naman king resolution ning pamakisopan ning Philippine National Police o PNP, Department of Education o DepEd, Local Government Units o LGU sa trem barangay para king security training dareng tanod at pamagpatupad ning mas matigi ka screening procedures kareng school entrance. Agpangkang Gonzales maulaga ing pangmalwatan na reforma inyamo kailangan mo naman ing tambing at takbang bang protektan lareng estudyante laban king karahasan, king kilub at king paligid na ning eskwela. Kapag nasaning resolusyon ing mika school safety strategy kapamilatan ning pamakisaupan kareng miyayaliwang ahensya ning gobyerno at king lokal na komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.